Program započinjemo pesmom Šta se ono čuje Kornelija Stankovića, koji je bio prvi srpski školovani kompozitor. Ovo delo Kornelija Stankovića oslikava život Srba i porobljenih naroda pod Otomanskom imperijom, pesma ima epski karakter, a nakon dramatičkog instrumentalnog uvoda uvodi se hor sa narativnim momentom opisa otmice devojke iz srpskih krajeva. Ona piše pismo bratu svome i moli ga za pomoć otkup od Turaka, a brat mu odgovara da mu je novac potreban za ukrašavanje konja i da kupi nakit svojoj ljubi.